Kaseng samla raj nongbri kumshi benta ban kentiu yaki kun samla kathan menta kasingi kasau tarik naiwing kala yo ban pensdang ya kalempung yele kai football kabala tip kum ka first knockout football tournament bat ya katei kalempung la penlong hamadan yele kai jong ka snong sau nongbri ha katei kasingi pli ya katei kalempung la saki do ba liandar nongshli assistant secretary RBYF Sengkmi ubala shim ya kabenta kum kongsan haka jingdon lang samla shanbor terang Presiden RBYF dan Circle uba nol kintron loksan keraj nongbri usamla mission tron Presiden keseng samla raj nongbri usamla Baxter Lamarai Secretary usamla Broken Nongse Sports Chairman keseng raj nongbri uba PS Nongrum Chairman Football RBDSA uba Dramshon Maupniang rangba snong kesnong sau nongbri lembat kiwede kiriu rangba haba phaipat syaka jingya kon hakate kasngi kalong hapadengka kebet nongbri sports club persya ya ka umshit sports club bat ka umshit sports club kala yo ban penlim no ya ka kebet nongbri lingba ka tiebreaker ki kenhun la neki tim ki balawan ban yeshim benta hakate ka lempung ki don laipo arteli bat ka cash prize la neka song pisa kalong laipo hajar tingka syaka kenhun ka bayo ra ya ka nam jom bat arpo hajar tingka syaka kenhun ka bawan baar bat nakaliang ba liandar nongshli ulan no sniang ru da kasong pisa sya kaseng samla raj nongbri kaban long kum kadak ka jingya trailang Banwandra ya kathong jampi kumna berkentiu ke melang kesalang ngai kikenten gilang ba tang lada ngidon ka mensim raikut bat jintre sitom ngin sala ban kentiu ya ka imlang kesalang laha kadai haka kam yale kai sport laha kadai haka kam imlang salang laha kadai habaro kiliang lada phim raikut ngin ampoi sina sido ngidam devan raikut bat kajin tristom ngin am kran than ni kiwai ngin poi sa kathong namar bakini kilai kwai lekai kini sengap chore ki kata kajin keren kini tai la khwa bangan peni ka skill ma dengan poi sa ka football football ngi tiap kumbalai keren kinong keren man kapur ngi i baro saudang kot kubor ki YouTube bat kinong keren ki bala de ban keren ka football kawan ra ya kajinya dei kawan ra ya kajinya itu kawan ra ya kajinya i ka football kebar kawan ra ya kajinya le exercise kamet ka be kerat ya kajimpang ka be kerat ya kijing snew kijindi kibasnew kibunjat kidrox kikiat perkiwi kiwi nangta om day tang kata ka football kaunra kajing kemen enjoy ya ki fans kibedon saudong maha kapori lekai om tang kajing enjoy jong ki nong pekai Henry kapsaru ya u players way lekai ha ki klub fer gemut ka aja ka aikam ka besai ke ngisam jompi ha ka ni kapor